čega zaista. A sada tamo bez ikakve potrebe naši igrači su došli u sukob. Šta je sad ovo? Čemu sve ovo, zaista mi nije jasno. Šta je iziritiralo naše fudbalere tako da krenu taj neki fizički obračun, zaista ne znam. Ali mislim, sve mi nešto miriše da je Danny Rose. Da, to je ovaj momak sa brojem 3 koji je bio najrataborniji od početka, da je on tu malo zakuvao sve. Evo, pogledajte sad ovaj njegov potez. Tamo je Saša Marković koji pokušao da ga smiri. Evo i žuto kartona za Rose, to je iza njega crveni karton. Ružan završetak, jednostavno bez ikakve potrebe. Treba sportski podneti poraz, tim pre što se naši momci nisu obrukali, jednostavno borili su se koliko su mogli. Sada, zašto, evo, Ninković prilazi, sad on tamo nešto dobacuje Rose-u, nema nikakve potrebe ljudi, pa zaista treba sportski prihvatiti poraz. Naši nisu uspjeli u 2 meča protiv Engleske da postignu gol i u tome je sva tajna ovakvog konačnog ishoda. I baš je nepotrebno da ovako na kraju kvare jedan lep utisak koji su ostavili kroz ove kvalifikacije. Tim je stasavao kroz utakmice. Kao prvi su naši, evo sad i članovi stručnog štaba se tuku međusobno. Pa to je zaista neverovatno. Šta li se sad dešava u tom tunelu, Bog živi zna. Ružne scene. Ima tu i delegata iz UEFA i nadam se da će oni sve to lepo vidjeti pa kazniti onako kako je ko zaslužio. Ja sam uvijek za to da se kazna primi onako kako je ko zaslužio. A taj